TikTok like'larni bosib turamiz. Kanalga подписаться qilib plюстар dedi. Savdo etaveradi. Ertamandan beri savdo qilib olsangiz aka, jon aka. Hatta ovqat olib turamiz YouTube'dan. Ko'rdasiz, qo'lda achishtir o'ylab charsildar. Yo'q. Shu uyga tug'anlar 76 ming beradi. 3 ta tug'an uy ekan. Savdosi o'ta qiziq tug'anlar. Like'larni bosib turamiz. TikTok. Bozor xabar TikTokdan YouTube'dan ko'ra olasizlar. Assalomu alaykum tug'anlar, qandaysizlar? Sizlar men Bozor xabar YouTube kanali Qirg'iz elim. Bugun kunga subota tug'anlar 13-yanvar bo'lib qoldi. 13-yanvar kunga Jalolobod mol bozorini ko'rsatib sizlarga tartib beramiz Qirg'iz elim. Sizlar biz menen bo'lib, обязательно kanalga подписаться qilib patalib tug'anlar, like knopkangizni bosib turingizlar tug'anlar. Bizni 50 ming odamlar ko'rdi, like bosmasdan qattalib bosib qo'yingizlar tug'anlar. Ekranda turganda qilib подписаться qilib biz sizlarga жылқы bozor, mol bozor, qo'y bozor, cho'p bozor barini tartib ko'rsatamiz. Onday bo'lsa boshladik. Reklama bo'lsa tug'anlar, mol qo'y sotilsa shul nomerga chalsangizlar bo'ladi. Qancha so'mdan bo'ldi ukam? 30 dan kam bor. Erkak torpoqtor a? 30 ming so'mdan kemi bor deydi. Yaxshi. Turadimi? Bu yoqda. Dag'im bari birda ekan aka bo'ylari. Assalomu alaykum. Qancha so'mda o'tasiz aka? 28 dan kam bor. 28 ming so'mdan kemi bor. Erkak a bari, erkak torpoqtor. Tug'anlar, like-laringizlar ayavasdan bosib turingizlar. Bunday laylarda biroq savdo o'ta qiziqadi, biz sizlarga tartib ko'rsatamiz. Buni erkak torpoqtor. Ya tug'an qancha so'm bo'ldi? 280 bo'ldi. 280 ham tug'anlar, 280 bo'libdir. 39 ming so'mdan olinibdir. Erkak torpoqtor. Ava bor erkak a? Qancha so'mdan o'tasiz aka? 40 ming so'mdan kemi bor deydi. Erkak torpoqtor Qirg'iz elim. Aka qanchadan so'rayotadi bunday? So'raganlarni aytingchi patologini. Bular so'raydigan tug'anlar. Juga so'rayotadi buni. So'yiladigan uylar a bular a? Semiz uylar tug'anlar. Eko'v. Aka qancha so'm berib qo'ydingiz? 130 qanchadan bo'lsa 60-70 dan, 65 dan eko'vini berdi va 65 dan berdi tug'anlar. Al dedingiz. Birga al dedingiz. Qanchadan bo'lib qoladi shunda? 65. 1000 so'm ile talashlasizlarmi? 1000 so'm. Yo'q, endi ish bitib qolibdi akalar. Оформление qilib qo'yinglar aparib. Bu Galstinskiy paroda o'sha. O'shanday. Sut bag'atindagi uy tug'anlar. Semirgandan olib chiqdi edi. 800 ga yo'l qo'yib berdi. 100 ga yo'l qo'yib berdi o'tata shu uyda. So'yuva tug'anlar. G'ayrat maslahatlar. Qanchani tug'an ava uy? 3 ta tug'an. Yaxshi. Like-larni bosib turasiz tug'anlar. Assalomu alaykum. Qirg'iz elim, musulmon tug'anlar. Bugungi число 11-yanvar 2024-yil. Men sizlarga qayrilalarim, men o'g'lim Muhammad 6 oydan boshlab o'rib keladi. 1,5 yildan beri shu boshidan azobini tortib kelyapmiz. Sizlardan so'ranish mumkin bo'lsa shu balamdan Indiyada alına turgan lecheniyaga yordam qilib ketingizlar, Allohning roziligi uchun. Hozir uchunda balamning boshining ichida apparat bor. Buga chayin boshidan 3 yil operatsiya bo'lgan. Hozir balamning yoshi 2 yoshda, o'tira olmaydi, basa olmaydi, tura olmaydi. Sizlardan so'ranish shu balamning lecheniyaga yordam qilib ketingizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Men dag'i shu balamning el qatori o'z oldincha bosib o'ynab ketishini qalayman. Buni ishga olib chiqib jetelab o'ynatgim keladi. Men dag'i shu balamning bosib ketishine sebep bo'lib azda olsa yordamingizlarni beringizlar, salingizlarni qo'shib. Bunday rekvizitlarning bari o'zimga qarashdi. Oyog'i 97dagi M-bank nomeri Mbat Q deb chiqadi. Anan o'shul nomerga 7-chi qatorida salib qo'ysangizlar bo'ladi. Sberbank nomerimiz Shairbek X deb chiqadi. Alдағы o'zingizga tegishli nomer. Mal bozorga kelib, hurmatli olib satarlar, mal men alektengendir.
Suzak rayonundагы мал базарга келүүчүлөр, эгерде малыңарды алып сата турган болсоңор, айылдагы ветеринардык адистен, ветеринардык справкасы менен келип, малыңарды саткыла. Болду. Болду. Справка алып келиш керек эми, болду. Келген малдар жанагы. Башка жактан келген малдарды мен дагы айтып атам. Башка жактан, башка алып сатарлардын несине да алып сатарлар дыйкандардан алып атасыңар, алып атканыңарда баягы дыйкандан справканы алышыңар керек. Справкасын алыш керек. Эгерде жок болуп калса ошону требуйт этишиңер керек. Требуйт этип туруп, эгерде жок, ушундай эле дей турган болсоңор, мына жерде базардын киребизде ветеринар адис турат. Клинический осмотрду кылат. Клинический здоров деп мына кулагында бир кар неме кылат дагы, сизге өткөзүп жазып берет. Болду. Ал акылуу. Акчалуу деп атат, акчага деп атат. Жок, ошо акчасынан саз. Өчү ушундай туугандар, мал базарга келсеңер, малыңар справкасын көтөрүп келгиле эми. Ветврачтан алып. Бул жагда эркек торпоктор соодасы болуп жатат. Көрүп турасыздар, кандай чыгып атат, айтыңыздар. Канчадан бери атасыңар ака? Канчадан дедиңиз? Акчасы канчадан ака? Акча 45тен кем бар, 45 миң сомдон кеми бар туугандар. Эркек торпоктор, букалар. 90. Биринчи баласыбы? 90 миң сом. А мына эркектериңиз чака? Балам 90. Экөө 45тенби? 90дан кармаптыр да. Ургач торпок экен туугандар. Канча сом ака? 25. Ушу 25пи? Канча сурап атасыңар? Сурагандар. Сурап атабы? Клиент турат го мына. Канча бердиңиз ака? 15 бердим. 15, 25 дейт. Бирок сагындайраак койгулай, 20 десеңер ham боло бергидей экен тууган. Туугандар, мына ургачык торпоктор эми лайктарыңыздар басып, каналга катталып, подписация кылып турабыз. Ака, торпоктор канчадан деп атасыз? 35 миң сомдон, 35-30 миң сомдон. Ургачык торпоктор эми кеми бар дейт туугандар. 5 миң ойнойт билесиздер. Жакшы туугандар. Ала канча сом деп атасыз бул эки караны? 37ден додон. 37 миң сомдон, Жууна. Канча берди базар, ава? Берелек. Базар эң башка. 37ден. Эркекпи булар? Ургачыны ава мен мындай кылдат дейм. Болду. Торпок ургача тууган, Канча сомдон? 27ден берилбеди. 27 миң сомдон берип турчу. 1 жаштан өтүп калган, булар, 1 жаштан өтүп калган. Мажындар, жакшы тууган. Мына жакта базар кабар, лайк басып, базар кабар. Катталып турасыздар. Укам канча сомдон болуп атат? Ургачылар ака. Ургачылар бар, Канчадан? 35 миң сомдон кеми бар дейт туугандар. Канча болду ака? 22,5. 22,5, ургача? Мындай туруң ака, тартып алайын. 22,5 болду. Бир болсо сайылды бар. Ушул торпоктун туугандар ургачы, соодасы болду. Канча сом берип койдуңар туугандар? Буга 27,5 берип койду. 27,5 миң берип койду ургачыга. Канча калды атат эми? 28ге 500 сом талаш. 28ге 500 сом талаштыр. Торпок туугандар ургачы 20 деп атасыз. Энеси 3 эмчек, 2 эмчек. Жетим кылдыңыз эми буну, Балдар үйгө таштап атасыз, Оформление кылат. Болду ака. Акамам чыгып калды. Энеси сатып торпогун алып калдыңызбы? Бөлүп сатты деген. Канча сом эми? 24. Сан уйларга келдик туугандар. Лайкыңыздарды басып турабыз. Биз сурай беребиз. Абадан. 98 миңге ал деп турат. Канчанчы баласы экен ака? 5-чи баласы. Баласы эркек. 98ге ал деп турат туугандар. Болоо 95ке. Билем неме муну шерик муну. Не десе ошо. Бак 30 баглап. Yok 75. Не десе ошо. Ака, канча литр сүтү бар bunun? 8 литр сүтү бар. Туугандар, соода жакшы болду. Бул жакта да дагы бир ой, бунун баласы чоңураак экен. Баласы эркек бака? Баласы эркек. Канча сом сурап атасыз ака? 135 дедим. 122 сурап атат. 100. Эркек баласы, энеси точно ургач. Энеси точно, энесиге күмөн санабайт ака эч ким. Геурин сурап атат энеси. Энеси эркекпи деп атат. Энеси точно ургач деп. Малдарга уже.
Bala vurulmasa o kamazdan bir torpak tandasını alıp verem dostum. Ha ana. Yağayam erkekçe. Yok, kamazdan halağanı 25 gün tutturattım bunda. Dalgan aytıp koy. Görükam. Bir tanesi bala yok degan bolsa kamazdan torpak tanda veriyor. Sıra astına koyup. Qancha so'm qoldi dedingiz ava? Bo'la turgan senasi. 135 ga berdi. 122 suradı. 122 suradi, 135 ga berdi. Kamazdan torpağını alıp verem. Ha, qisir bo'lsa, ha, bu jog'i variant. Ha, uy bo'z ekan. Qanchanchi balasi? Balası ben 3. desem elde 4. yaş. 8 diş. Ha, bo'z ham ekan uy. 8 diş. Ha, 8 tish bo'ldi. Qancha bo'ldi aka shu? Nol uy 77 ming bo'ldi tuğanlar. Buna balası ham bor. Buna dağın bir sağını. Qanchanchi balasi tuğan? 4. balasi. Sütü var mı bu? 5 litr sütü var o'xshaydi. Qancha sura o'tadi? Surayli ekan. Dağın bir yine balalar şurada. Nol erkek torpoğu menen. Nol enesi ekan. Qanchachi ekan aka? Qanchachi balasi ekan bu? 3. balasi. 3. balasi. Qancha berdi aka? Şeyine bala. 120 berdi aka. 130 o'tadi o'xshaydi esa onda. 150. Yo'q, torpog'i ham ele tartqiday torpog'i yaxshi ekan, balasi erkak. 70 ta tuğanlar balasi. Berdimi? Qancha so'mda o'tasizlar bu uyda? 2'den gelgen dostum. Qancha? Qancha so'm uy tuğan? 100. Qanchanchi balasi? Birinchi balasi. Qancha so'rab o'tadi elder tuğan? 91 qildi berib eding, ha? Ha, bo'ldi. Çoğun buqalarga geldik, bunday buqalarga. Aka, qancha so'm bo'ldi? Qancha so'm? 101 ming so'm. Bo'ldi. Spravkasi bormi oldin? Rasata. Buna tuğanlar spravkasi bor ekan. Spravka dokumentlari bordi bu. Ha, bo'ldi. Toza dıyqandiki-da. Ha, bo'ldi aka. Buna tuğanlar dağın. Ya, qancha so'mdan bo'ldi tuğan? 80'den de oda. 80? Qancha 2 yashar bormi? 2,5 yashar, ha? Ha, 1,5 yaş. 80 ming so'mda o'tadi tuğanlar.